Kregeras an alamantet da vez a dedenet gant trevarez, fin da ougen e derou un a da ougen. Pu an tre e teuas trevarez a vezan l'er diskuiz a vid martolodet a listris pluj. Listris pluj a lamanet, oa e Brest pe an Orion, trevarez a zo etre an diou. Neket a vezet tre, bet etre daou a daougen a pevar a daougen zo be pem listris pluj japanit o ton e Brez hag Bartolodet japanit oa amant ive. D'un allemand qui c'est un yo que mer tout. A richom. O famille wa chom ba mana. Wa cocktail la mana. A peu d'un allemand qui wa boutul avait pas de tout ce prix tout. Comme no que bien on regagne. Regardez parce que bas en bim qui de no putu pedam tef que penti tef que vraiment. Mais così teuken dut kalza kis bewa pour droit on la resa kis nach kim diu pitaya maus dut siko ha put na traumos. Bis me change que tout est voilà un avion passé war vi bombarde Trevarez. Un avion est où était de Nankin de 1640. Bedem mes voisines var hun den affære. Og jeg dønte over, at la kvise kunne liv, dus en avion. Og vi kan bedre lade andre, ikke var. Jeg lader kunne liv, den også, det kunne liv. Og inden jeg begyndte ud, og græste ud, med mamla, der må hun kvitt piller en rast. Men kvitt og gå med som i sin ny. Men der var hun kan kvist og deltuger. Og i garaven går. Og benæver han jo andro begyndte en lup der. Og bum, det går jo bare på lys. Den er fint alene. Og morgen, vanteren. A boche la ken med, det var en kut, var chambre de l'opédrie ber. Det nu er ket pe. Hvor belært alle mon kvit pe dam hvor de gud mos det en bevar just ved som det be patientrøve. Han var med o mat med hen i vel av Ralba /kente. Ag nogle gange nævn ind og gange nævn i stribel der var en tul var kan gå så en type det var med o mat bevæget barsko og var kan de være træne sammen Mon musklet var alt med der var bedre med altså blev konto kriminal. Am himom aller var kvit bon fras. Hoe sans langtan var mana vi distrugen tout. Mais nous, je connais pas de passer, puis nous qui laisse net go après de warner, puis dans nous den bewa, puis ça mode passer trou. Ja, ouais, quit par horna his a no go mel tool. Mais vi pe quoi so I hoor dan wa de tout.
Evel just eus bet distruch, pegur a fremadur metalek a veler isio, a zo unan nevez. Pez a ziskouez eo abet dirastet entrezioù, entre stelou a gal. Red eo sanjal e oa un toul bras. Da la varodeo e hele an dour, petra mont e bars. Met ne kebet ken kreinste a ben ar fin an distruch. La komp e vijebet ur rastel hag iskoz, savet gant mein a koat, moavat, ouspen an nanter eus ar rastel, ave feet d'an tram. Neuze an dibap a zo begret gant James de Kerjegu pen kenta da la varodeo kaout ur fram metalek evit ar rastel a bez, a zo bet mat a ben ar fin, pegur dre an dibap se en deus gelet padout ar rastel. Bombezadek trevare zo anei ur c'horn tro e istor ar maner. Fin nure. Ar zavadur, treuzet didreuzet gant ar bombezennoù zo freuzet eus an douen d'ar zalioù d'an zouar. Ar zalvraz hag an apartament choudegemer zo et da vouget. Der mare m'ave daou had loja an dut hag had sevel ar c'herioù distrujet, ne ket dres a trevare gwell a bouez, pas eo perrennet gant pinvidien. Ar markiz la Ferronne, d'ar mem ezvare, oa ket d'an tub politikel mat, n'en deus ket ken labourat gant an alamannet, met ur petenist oa. Hag fin brezel a zo bet harzet, nebet mizioù fin pem a daougen, a mervel a rez c'hwec'h a daougen. An eus e, bon, chikour trevarez, ne oa ket pouezus tre d'ar marez e pegur, oa kaz drao a al d'ober.